tasi o Lalolmanu i tutonu le ba o Lalolmanu ma sale a panga. O le whaalau noa lau company o le Samoa Entertainment TV. E soa ni whaalau noa i al telo tātou Lalolmanu, tātou turist. Ia se vaenga nā mai lunga o le lātou swimming pool. Pale lea i te tangai ati ai i o le lātou paleinga. O le lātou ofisa lai whaasanga mai le tui o. Mātango fia le vai atu le sani ia ma niu nai te tū mai nā. Ke leo mai lote sa e mata mua le Lalolmanu le nei ia. O lo vai le moto po i le ngatai o Lalolmanu. Ia le pit le ono pa ngaina e tae ele ai ia tulis le anga Reef Resort Lalolmanu ya tato pak sahabat depan pada ai dia lato baita ele au nanga lau ala ata Samoa Entertainment TV. Ia e whaalau noa tātou tulisi. Mana ia niu ia e si o ai ia nei no whanga. Ia si o po ia le sani. Mata mo kia le vainga mai nei no whanga. Ia tātou sāba le bali atu i. Ya, vai a poi mau mai tu o le pali nei Lalolmanu. Ya, mata mo fie ya. E lau si o le maunga. Maunga le tua o Lalolmanu. Se no whanga po i e malu sabit. Nai atania mai i lau niu le savilio nei no whanga. Tātou saval vai lai umian a wala papa le a ngai tai. Ya. Tolu pe papa le lai tai. Ya. Ya. Nei. Man, lai le Posi al awal papa le. Yo le nu lai tu mai tai, yo le nu na tan ah. Tapi na se bai no le no kwanga le pai Lalolmanu le. Nei kuati o ya tale panga. Kasi dua tong pa palele ku majayo. Palela itu mai o pale self contained. Ya la to panta ele toilet. Ya malme pa kofe. Ai o yella to pale ai lena pa ali mo watu ta wata. Ya masa mo feel so samone. Let's see what the let's do. Tato promotion para roa tato pisinisi tato tulisi. Ya maso se paeng tawatina ya tangata ta pau. Ya pa yo mai mo mai so se paeng ngol lang ya tele bai mo ile. Baeng ale nei yo le Lalolmanu anga Reef Resort ya. Ela wa tana mai ya. Iya.
Malosi sabili le so. Ya, manta mutiele mama. Taksi lua. Ya, mai si fale lua na so atu do. Ya, tu tip ya o du mona au ya le vaenga le nei o le anga Reef Resort ya te tanga ya tu le patiton ba ngalu ngata ya tu I. Ya fale yo lo mau wai ya la to ko ta pa o mai samone. Ya, malpal mulbudi la le fa pande le nei baeng o le tunisi ya po le resort nei Aleanga Reef Resort. Lalolmanu. Mata motiele ya na ya male lautal talo. Very colorful. Ya, male ba ya tu ta o isi pale la. Ono e pe pitasi dua tolu pa lima ono pitu. Ya pale la tu mai te o. Pero pa ya tu la talata tenele ba engale nei yo le. Patan malo le au. Mana ia le mama, manu, mana ia tutonu ruan san, ia mai le lata te le au. Oi Samoa oi Samoa Pie, mana ia. Ya. Pas fu yo bae ngai, pai nak mai le pai I, ia pe ai fu ni malo ta fau I. Ya. Lai le nopo ima tanga ia tu ngalu ia man swimming pool na le ka kia pai melisi ya baita ele no poanga malolo ia mas tama awal papala ya na inu san na Moi fo I fi fa malu le baeng o le botu lea swimming pool e sau fuafuanga te blanga mai Samoa nei o le anga Reef Resort vai runga tato website la tu telefoni pa ilo atu ai il tau o tato pale ya tato tu e fo kai mo le wa asia il tato Samoa Entertainment TV lunga nei no fang ya o manatu nei malanga e pa lau ilo atu e ala ia tato videos Mon si fiel no mano le tunu. Tololo nai papalangi turisi le ni. Tilo tani ui fata to yu tala wal tele ya ai lo ma no fanga le nei. Ia pun nai yu ya. Saya mang ayo nei ba ai na. Anga Reef Resort. Tato patan maloi Lalolmanu. Lebao Lalolmanu. Masale pang.
O le whaalauloane le Samoa Entertainment TV, ia o loo whaiafua, le ua unanga mo nai whaitan malo, o le so soani le al tātou wala ata, le ngatan pu ina atua tātou ata e Samoa nei. Ia o whaalauloa fo i o tūlisi whaitan malo, ia wale manuia o kisi nisi anai o tātou tangata Samoa. Te leo mai loa, o le tele o tulisi ia teila o baenga ne o te leo o mautinope mai New Zealand pe mai Australia le ainga lea e lisi ina ia nisi o panua o te leo udope o Samoa po i le iai ia ai talo te mau ni wha mau monga o le tele o isi tulisi no ta milo ai o loo o ne ali palangi mai Australia po New Zealand a tele o mai lona le tulisi lea ia fa e silfia ia komeni yang la lol tanto wata lea a le anga Reef Resort lo tutonu ale ba o sale panga ia Lalolmanu tatu to yang ita ia tati dua tur pa di mono pitu pale le tu mai o ma le pale useful gas ia mai si pale tatu atu ngata lai ko ye na isi pale lai le si tu ai malo sai fo ma wa e fo ia le mata mo fio o tato fale mo turisi Samone ya le tula sa le panga ma le pa a panga tato toi fo i mai la i le amatanga ia ma o le si lai tu le ui e tuai angai o ka paka pa le toi mai si a tato pale le i le tito lea ya lai tu mai o is pale pale la ko nga pale lua o lunga malalo ya ai ole ba ingala na mal tato wata mai leanga Reef Resort ne Lalolmanu fa mai molo o mawon soi ko na le la wala ato Samoa Entertainment TV pa la uno atu te lo tato pisinete Samoa ne tato pelo tea inicio tato pa la wiloa ai tu mata dong al tato wala sala ne Samoa Entertainment TV ya tato to e pelo so e